taza kunyereka ngo cyayanga ngo cyakora ki. Prepare your songs early. Then tunonduje mweshongozi nanka areka he Justin. You have Justin. Justin arahe. Where is Justin? Cyeshongoro cyawe. Prepare your song. Ngwe nizo barunje zine. Marvelous day today. We welcome in the name of Jesus. Mwebare kuija. Thank you for coming. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Cathedral kokotaka ikagaha. This is Desta Cathedral. If this is your first time to reach here. Amina. Amen. Then kuwakonda kubera umurimba twakira ijo tayayire ubwo no mwanya gwo kujotine cyori ukagaruka ryo musinguzi. If you're coming to reside in Imbarara, come and join us. This is a place where you become somebody. Hallelujah. Amen. Otherwise twabakira. Otherwise welcome you mu izina Elia Mukama. in the name of the Lord. Intebe zo kurazirumbushya nizo bagenya abagore beriza barasitamemu. Those empty seats will be occupied by our newly ordained reverends. Hallelujah. Amen. Bitajut kandi tumazima kabatambika kuri yapano. Umugore burije nasitamo misho. Don't complain because you are sitting behind the empty seats. Simarango muchara Bishop mama witu yashira mu mutwe mu izina rya Yesu. We thank God for our Mama Rian. We love you. Kunda. Twachukura mu kizamu kutuhatore live. You are no longer online, now you are live. Amina. Amen. Simaranga bwizoberi. We thank God for today. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Niza kushaba. I will request band. Band mwaza kuija mwemerere kugira ngo cyeshongoro mu kitwera. You're going to come and occupy this place, then you give us that song, national anthem. Chanchikoraje baiza then bashange twemerira aha then tuchiba mu kitwereza. It will be so nice if they find you here. Hato mbene muija. Then setting into byana. Amen. Come and prepare your souls. They look so smart. Let us appreciate them. You can sample us. Our visitors sit and give us the national anthem as we proceed in the name of Jesus. Okay, you're welcome. Sky TV irakari abantu chebera sound. Let us stand on our feet. Let us all stand on our feet. Bishops,
abakebezi mbaye ngo mbereke imyanya yabo Show them their seats. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Reverends, bishops, Reverend, Bishop, n'abashagadire and the escorts, bariyo batahamo they're entering bariyo batahamo. the church. Shaheji ba reverends, bishops, At this moment, pastors reverends, bari bishops, batanga mu myanya yabo they're occupying their spaces. tubakira no kushemererwa. We receive them with joy. Abakebezi mbayando mbereke imyanya yabo. Oria Sky TV orire kurungi ninyenda kukwakira aha mukorogo mutano turi aha Desta Cathedral aha omurembo orambara hariho mukorogo amani ogwo ku ordaininga abebembezi abarimu ba bishop ba reverends hamwe na ba pastors abakuhereza ahansi eye kaniseji nyenda ngubakire mnonga ndi adera orisha banyine team yone ya Sky TV twakira aha omukorogo ryo niza kutandika ombutongore okugira ngo iwori yonoreba Sky TV obase kureba niki ekiriyo ntigenda omisho mukoro no gwamani hariho abantu bingi abakwitiriza omugwitirizo obu ahamwe n'abantu abakushabira omukaniseji mwe ninye nangu mbakire mnonga abo kugira ngo turi aha okubasereza okwereka emikoreji okwerabe netambura nza kuba ntujikusiya yona ukwera agende noja kuba nogireba ninja kwakiraho pastor nganire nawe kugira ngo ayongere kutushoborera aha mukorogo na nobukuru bwago na nekikukumanyisa ombuhereza obwa Desta Cathedral abantu ni bingi kandi omukoro gwatandika gwine abantu bariyo nibatera bandi ariho Bishop Nathan kandi ogu nibakwebembera ekaniseji kandi ogu ni warabe natekaho ningashoko deininga abebembeza aba ndakwakira pastor kugira ngo tuganireho nawe kugira ngo tubase kwongera kwetegereza obukuru obwo mukorogo ahamwe na niki ekiriyo nikigenda omisho abundi yona baba base kumondetera aha tuganireho nawe nabanyuma mukorogo base kutandika ugende kurungi omisho nyena ngumbebaze mnonga abo kugira ngo aho riyo rihona otireho Sky TV oriyo noreba omukorogo okuguriyo ni kugenda omisho nahabwecho orebe uri mutu warurgaho obase kumanitwe kugira ngo tweyongere kutambura niwe twongere kwereka omukoro okuguriyo ni kugenda omisho nyena ngo bandetere pastor nyeyongere kuganira nawe kandi nabwanyuma tuyongere kugenda omisho na no mukorogo tugenda kuganira na pastor gatushoborere omukorogo guri ariki ahabwenci basharamu kugutebekanisa abantu aba batendekire obwire oburi kwingana ki nyena ngo guma Sky TV otarugaho twakwani tukusyaho emukorogo gwena buterefu aha Sky TV kuburabe guri aho kugambira abantu bariyo nibatandika okutambura bariyo nibatandika okutahamu bariyo nibayinjira kukwata emyanya kandi n'abantu nyamwingi binamashemera mingi abo kugira ngo bariyo nibaza kuba ordained narishi okubasa kushorora kugira ngo baze kuza omumakanisa gabo nabwanyuma batandike okukora bahamisilizibwe kurugirira oku edini yabo eri kwikiriza kugira ngo babase kweyongera kukora emirimo yabo nkabutosha pastor nakwakira hani nyendangu tubase kuganira niwe omuntu ari yonoreba Sky TV ninyendo mutangaze aha bukuru bwo mukorogo na nekiriyo nikigendo misho nakwakira amina mukama witasimwe mwenda kutureba abakunzi ba Sky TV tuyaho mu Desta Cathedral kandi tuyonsa kwahura abahure tuyonsa kwahura ba pastors hamwe n'aba bishops Desta International Ministries n'obuhereza obo covering the whole of Southwestern region districts zikurenga kama 12 so stirezine bishop omwe mwe bishop na Sani Ibrahim turi amureba konka ko buhereza atakubasa kwika Bushenyi tabaza kwika Kasese tabaza kwebonde bojo tabaza kwika Shema niye shonga bwenki abaze kutorana bamwe abantu ababira besugwa ngo Bible gama ngo ntoranira abantu abesugwa obateke imikono bashikama chita so ayenzera bagane ovunanzo buranga yatira amagarage na nabandi ba bishops so naza kubana yahora bishops abashema ababundi bujo Kasese n'ahandi hona then nabariza okurwomyanye tari yemwe nemwe then abature bari abarisa ba elevated bazarengo orobwahore nibo turabe tureba abajureza akora abo nabahore so nza kwatwina bahore ba pastors hamwe na ba bishops
webale mnonga omukoro guni gubandi goreka ki omunkurakurana y'ekanisa yanyu hate cyo kubanza cyabyona desa tukageraga namba nkeji obureberezo wabureba hati hata abantu barga omecweka bitemwe na bumwe izo hari babagamba ngo tuzabureberezi bari abana bahamanya so obone bobureberezi wadaba bishop bona babahura konka obureberezo bukuru nobuza kuba buri aha Desa Cathedral webale mnonga katwendeza omukoro muronje so okuwashoborokera obo kwahura abantu abo kuyambaho Bishop Nathan Ibrahim turi amureba kugira ngo bantu bahereza okwe na wabe nahereza obo cyane tumayisa ngo no burebereza obukuru kandi bari babari mu makanisa gandi mwende kankutware oreba mukoro okugura bene kugenda omishe gure nguza kutandika na nece shongoro ekihanga ndi Adera Orisha bana team yona Otarga Sky TV. Amen. Amen. Tushobora tukutendereze bagenda ukari basa kugira nkare tukutendereza Yesu ori mana gwandika o musa musyo mukono gwa ububira mukama Father, in the name of Jesus, I want to say thank you for this wonderful time
tugamba ngo ryo shemire kandi uri mukuru. We say you're worthy and you're mighty. Twakusima ahabwizobere. We thank you for today. Twakusimwa abagenyi bona baryaha. We thank you for all visitors around. Twakusimira bona bo watambuka siyo mwanya. We thank you for safe journeys for these people. Service twajihongo mikono yawe. We dedicate this service into your hands. Moyo rukwe rijotegeke. Holy Spirit, come and reign. Mu izina rya Yesu twashaba. In the name of Jesus we have prayed. Tugambe ngo amina. Say amen. Mbasa kwesitamiraho. May have your seat. Bishops. Reverends. Reverenda. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mwana twabakira mu izina rya Yesu. Welcome you all in the name of Jesus. Simarango abareta. We thank God has brought you. Chima bishop itoryaha munju. We thank God for our bishop in the house. Bishop mwera bushagatire. And all people who have escorted him. Reverends. Reverends. Mwana twabakira mbitenesa byanyu. We welcome you all in your. Abarisa mwana twabakira mu izina rya All Yesu. pastors, we welcome you in the name of Jesus. Simaranga bworo na kurukuroru. We thank you, God, for this great day. Wabakuma kabasa kubebembera umuntambara kabasi omwanyo. Who protected you and led you through your journey. Desta Cathedral Murambara. This is Desa Cathedral in Imbarara. Twabakira mu izina rya Yesu. Welcome you in the name of Engaro Jesus. tuziterera rango ito wahiguru. Let us appreciate God with a mighty hand clap of praise. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Na imanyita Reverend Achiza Edison. It's called Reverend Achiza Edison. Na inabakira mu izina rya Yesu. I also welcome you in the name of Jesus. Amina. Amen. Nyenda kwakira abeshongozi. I'd like to welcome artists. Babiri. Two. Then batuhereza mu gishongoro byabo. They will give us songs. Then tuzom program ndijo. Then we go into another program. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Izobe nizo harukuru. It is a great day today. Tuza kwahura bishops, reverends and pastors. We are going to ordain bishops, reverends and pastors. Tusiga mukama Adias ulinga ija utereze gishongoro cyawe. Twesigam is your song ready? Then yanargaho Justin. After Twesigam then Justin you come. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Tamburije. Come. Tamburije. Come and give us your song in the name of Jesus. Amen. Amen. Mpera kazindaro. Abishema mukama witasima. Kishiro kusima. Yenda kusima umuntu wo mutano mu izobere. Ubwo ruhanga ryo mu wezu witu. Uwache shongoro washitererize. Manya tasima, ekaburo waji
Bishop Ibrahima korwa kuruti yakura ine mbabazi na sasi n'abantu yakura n'amanyangu hariho kuyamba ni wetu mwanuji kuruko wa ruhanga munywani wabinjire banisha nisha kubizu syangu twino kusima banyeta sima ekaburo wajiha bana bito muri ruhanga tukumesime okumanyangu pisha kuna kunihangabye akabaza Amerika urwo musinje ntakireba byayo ngo mushisha tera kasu okabananda ngomanye Uganda kuturi yo munywani wabinjire banisha nisha kubizu syangu twino kusima banyeta sima ekaburo wajiha bana bito muri ruhanga tukumesime mureje kusime timu ya Bishop emuyambireho gukora imirimo ebimuri fara ruhanga nareba nimwe bimwaha byanyu ate mustafu yo munywani wabinjire banisha nisha kubizu syangu twino kusima manya tasima ekaburo wajiha bana bito muri ruhanga tukumesime Amen. Tumuterengare zamani. Amen. Katwachire Justin. Justin arahe mukama kereza mugisha mwizene ryasi Justin. Tagiye shingiro cha Bishop. Katwachire Justin nawe twece shingiro mwizene rya Yesu. Mukama wita simwe desta Cathedral mwena twabachiro mwizine rya Yesu. Amina. Muhego mugisha mwana muhureke shongoro. Eke shongoro ntijera bikahinduka. Wareba hi watandikire wishe. Ukareba nahi wayi nore muhine byahinduke. Amina. Amina. Turiyo. Herezo kasa ndo wishemu. Yaba byahindukira shemererwa simeho ruhanga nore bakahindurane byanje yahindurane byawe ukwiyobo kwiciriza Yesu byanje bikahinduka reregira duwiro anishojera mukama yatye basabye nyuma binjirori ababira wamubira kafurukayo binjiriwe naku ariya marira bikahinduka reregira duwiro Otani sosiabira nikuza kampara koroga hamsigaro Shwire kana itinduresi mudaka tete iwe na nyomunyacha Fisi ya kanane kabayande mwe Nabura nezo kumtuara muhaya Omwiguro kwe hariya muhangani wainagure nshobega Zitakambo rushungo mwamerika Muriza Bishop wanje kanuwa ino bushukusi Okurka mwaro barek katwe hata ino butuso mwamerika Weza ebintu bikahinduka Okihobo kwiciriza Yesu byanje bikahinduka Rebegira duwiro Anishotera mukama yanje besabye nyuma Binjiriori awabira wamubira kafurukayo Binjiriwe naku ariya wamarira bikahinduka rebegira duwiro nohayabire namanyari abamucara muroda hacaro nohayabire namanyabwira nanye ninyumbeko wanje turizaramiro tingwa pandisa abandi bufuki bikahinduka nanye naruko mukupandisa nohayabire namanyamnanye ryareka kumuze bikomando nohayabire namanyamnyareka kuriroko mbigonja murizane imba wanje ati ningi aje ko mshungu bikahinduka nensharo wanje kafurukayo bikahinduka nanye nindi amugati bikahinduka nanye nindi akanyama bikahinduka nanye ninjwara kakito bikahinduka nanye ninjwara basuti bikahinduka nanye
kumanya bikahinduka ndeba ndegereze mbwira kafurukayo bikahinduka tinyaya warire nararo wabana bikahinduka bikahinduka rebwira biwiro bikahinduka wahindukira mukama kwereza mugisha yongera kuhindurira kimwenza banga yazakora yakintu kisya n'abakwezi bwe ntibazakutangara wishemwe ruhanga yakora yakintu kisya kwebese byemime biratorugaruka kwishuka yaza kuhindura mu bagambe ngutiboriya nimpurira ngoko mwakano kwanje nimpurira nguyayayaya nibaza kuzara barongo mburiza dokta wanje tuketuredeya mukamiki bikahinduka no mubanguru mfurukireyo ninjenda hare nantwara hare ngiyoko mumwanya nitumera nkamashamba okwihabu kwiciriza yese byanje bikahinduka 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 rebe biraduhiro bikahinduka anishukira mukama yanjye besabye nyuma bikahinduka injiri yawe bira wamubira kafurukayo bikahinduka injiriwe nakuru aya wamarira bikahinduka bikahinduka rebe biraduhiro bikahinduka kwihabu kwiciriza yese byanje bikahinduka 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 rebe biraduhiro bikahinduka anishukira mukama yanjye besabye nyuma bikahinduka injiri yawe bira wamubira kafurukayo bikahinduka injiriwe nakuru aya wamarira bikahinduka bikahinduka rebe biraduhiro bikahinduka 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 rebe biraduhiro bikahinduka bikahinduka rebe biraduhiro bikahinduka mukama abahereza umugisha bikahinduka tumutere ngari zamani nibizana kuhinduka rizaho mu izina rya Yesu haleluya atuna mnyani witu kamjanze wetu Mr. Musasi Ruben Let us welcome our friend. naza kwa nasima mudachika zitari nche kuturaiza kwa ibichoncho After giving in our offertory, he will naza kwa be giving naitegura thanks to the na Lord. waije asime He will come and give thanks to the Lord. twako mukere karunji ko kubasa kwayo bimwe byikumi We have reached a great moment of giving in our wene kimwe tithes. cyikumi cyawe chikwate If you have your tithe, hold it. wene kimwe cyikumi cyawe chikwate If you have your tithe, hold it. then ochirete Bring it. nza kwa yaba kwa yabache bije batwereza byishongoro tukayo I'll come the choir to give us a song as we are giving in. amen emero leta kimwe cyikumi cyawe Stand on your feet and bring the bibire tithe. tugambira The Bible tells us, aha wene basa yawe jikwate oyije to kimwe cyikumi if you have your envelope, come, we give in the tithe. If you don't have, ushers are abacurezi around with them. barwaho Ushers are with the envelopes. aha tamburije Walk forth. then korabe otine kimwe cyikumi bano tebekana se cyoncho cyawe If you don't have the tithe, prepare your offertory. bibire jango tarijo mujama kama ine ngaronsha The Bible tells us not to come in the house of God empty-handed. tarijo mujama kama ine ngaronsha Never you come in the house of God empty-handed. tambara tukutegerize We are still waiting for you. then abaryo mbarukone abacebezi muza kwatwarayo ebyibo bahireyo side ejo Ushers, you help the people in the balcony to take the baskets there. mu izina rya In Yesu the name of Jesus. kimusi umwanya tushabe Lift your tithe in the aha tamburije tato mu izina rya Yesu Father, in the name of Jesus, nakusima nakwibaza bw'abantu babo I thank you for these people. bahereza umugisha Bless them bimwe byikumi kuko wakigambire ngo rigura amadisa giguru like how you say that you open the windows of heaven. twaranje amadisa gimigisha kwibuka We declare the windows of blessing open. We rebuke the devourer. kama bakore Make you work for them. mu izina rya In Yesu the name of Jesus. amen Amen. tekamo kimwe cyikumi cyawe You can give in your tithe. then nza kushaba
I will request all of us to stand on our feet. I'm requesting all of us to stand on our feet. Stand. We are in a moment of giving in our offertory. Get your good, willing offertory. We thank God in the name of Jesus. Lift your offertory in air with prayer. Father, in the name of Jesus, I thank you and appreciate you. Lord, this offertory, whoever has given in, bless them. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mukwano Yesu ngatusimyenyo ngatusime Mukwano Yesu ngatusimyenyo ngatusime Mukwano Yesu ngatusimyenyo ngatusime Mukwano Yesu ngatusimyenyo ngatusime Tukweba zizoro munakuro tuwate ngatusime Tukweba zizoro abasumabo tuwate Tukweba zizoba reverend botuwate Tukweba zizora ababishop botuwate Wano Yesu ngatusimye Wano Yesu ngatusimye We are saying thank you Jesus. Thank you my Lord. We are saying thank you Father. Thank you my Lord. We are saying thank you Spirit. Thank you my Lord. We are saying thank you Father. Thank you my Lord. Wano Yesu ngatusimye Wano Yesu ngatusimye Tusimye Yesu tweyaziza Wano Yesu ngatusimye Wose binene bitwewunyishiza Wano Yesu ngatusimye Wano Yesu ngatusimye Wano Yesu ngatusimye Wano Yesu ngatusimyenyo Wano Yesu tusimite dala Wano Yesu ngatusimya Lekose binchibitwe unyisiza Oranye talo zafela batusimye Otufune bamani tusimye Yesu Wano Yesu ngatusimye Wano Yesu ngatusimyenyo Mukumire ngalo muwa matendo Wano Yesu ngatusimyenyo Ninsiza yanjiriye neza mutima wanje Imbazi yomana Ninsiza yanjiriye neza mutima wanje Imbazi yomana Ninsiza yampaye ubugingo mutima wanje Imbazi mukawera Ninsiza yanjiriye neza mutima wanje Imbazi yomana Ninsiza yampaye amafaranga mutima wanje Imbazi yomana Ninsiza yanjiriye neza mutima wanje Imbazi yomana Mulungi akoze birungi mutima gwange tendereza mukama Mulungi akoze birungi mutima wanje tendereza mukama Mulungi
wange tendereza mukama mulungi webale yakoze bulungi mutima wange tendereza mukama imbazi yomana imbazi yomana imbazi yomana imbazi yomana imbazi yomana imbazi yomana imbazi mukawera imbazi yomana imbazi yodata imbazi yomana 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 imbazi mukawera imbazi yomana imbazi yomana imbazi yomana imbazi yodata imbazi yomana abikoze mushinze imbazi yomana 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 ninsiza yanjiriye neza mutima wanje imbazi yomana ninsiza yanjiriye neza mutima wanje imbazi yomana ninsiza yabaye natwe mutima wanje imbazi yomana ninsiza yanjiriye neza mutima wanje imbazi yomana. Nabashabe mwese kamero You can have your seats. mwizina rya Yesu. In the name of Jesus. Yakire Mr. Musasizi We welcome Mr. Musasizi n'umucyara bino kusima and the wife. They want to give thanks to the Lord. ranga ine byabarabaza mbinji God has done so many things for them. mwizina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Baraka zindaro. Hallelujah. Hallelujah. Yesu asimwe. Kashabe abana banje mwije mu nyegiteho. Abanyabuzare mwije mu nyegiteho sime ruhanga. Adabishikuru mwena abekere kwetu ya musasizi abanyabuzare mwena abana banje abishikuru mwena mwije tusime ruhanga mba. Mwimuke mwije mushagatire. Hallelujah. Mwije mushagatire. N'abanywani banje. N'abanywani banje ariko ngo n'umunywani wanje mwije tusime ruhanga. Ngaba mfire konkate ndyo hurire. Aba family tumwegite wa banyarira. Hallelujah. Oh, Yesu numurungi. Amina. Hallelujah. Yesu numurungi. Ya leta n'umugurusi wanje. Yesu numurungi. Ubwo nikanone rwaryaruha. N'umuzire w'usigizo mu nsomo. Na n'umucyara we. Twabakira bishemo. Twabakira. Mwabare kwije. Ariko ngo umunyano wanje mbwira abini abechika mwije banyarira tuturahikwa. Abechika bakubanga nabechika. Okay. Mino bakwija nabishukuru twabakira omwizine rya Yesu. Amen. Kandi wari umugisha kusima rahanga aho katwino bwire buke twari umugisha kusima rangwanya merezaha nyo kandi nkamfire konkate ndyo hurire. Haleluya. Tukute tendereza Yesu limana gwanega Yesu saigo gonazeza twebaza omulokozi. Nyino mucyara wanje hano bamwita Jore Musasizi nabishemo agenzi bitu nuko tujya kusima nyonka rware ndwara yakwate kigereki tindi kumanya umwana w'umpiro bwa clip gwanje banaje kuba nayogera eco ne kigere cya Musasizi cyo mukoreye baho eco ne kigere baheza kucishataro mu irwarro eco kigere cyo mukora kijwire nkito ati stere Yesu mungara. Amina. Oba n'umukereba nkarware kigere cyazimba baronde ndwara yabura kubaza kushanga ngo bageta cellulitis ekigere nazo mu irwarro bakishatura
bashatura nango bakane bajya ngo bakihiro kimwe konka mukama yajya kabanze bashature kukirareme bakiyeho konka reba ni cyecho hatishijwire nkitoni yeje. Amina. Haleluya. Naba ni insima nyine shonga. Yeah. Korea ngunjwire nkito ati ndiyo misho ganyu. Ekigere ni cyecho abakukira n'umukireba nchicho bagumana amuhero bashare nyamaha nambwe naha ne kikojo cyango basharawe nyama bayijuza hari ya kigere cy'umwareba kitwira mezi 8 ndiyo mu rwire ndya hansi konka mukama yangerere mbabazi hata ndiyo hurira. Haleluya. Haleluya. Nisima ruhango gwe onkorire cyo kana nyitinda murire zamanye aho kabe abantu binje bakajya ngo nitarwe abantu binje bajya ngo n'ubusiko nango bandetera n'abafumu abafumba basara mbemereje ngo abantu bako bikora nagira nti nyowe nkakomba pastor kose yabwa Yesu tirbu yakara. Yego. Haleluya. Nico kigambo kinagambere nti tindu kwija kujanza Yesu wanje nkakomba pastor kose yabwa Yesu yatakuhasa kunkiza itizoke konga bambe ahureshara yanje yangarakamu. Nisima Bishop Nasani Ibrahim no mucyara we tubatera umungaro munonga no mushija no mucyara we abandu ineho munonga umuntu wareji tinyiri kina kubasagamba abo kuba umuntu ko kurwara amezi gahika mukaga bakuyana murumo konka kandekera umurumo ndukutunga umushara ugubazi kwa nugunyemerezaho yakwata n'umushaho ye n'umucyara yakwata n'umushaho ye abishe mwababona na nekanisa bakwata umushaho zabo aho kabika bitangwi okushemezwa siyete yonkekere miliyoni 8 cweka kandi tukaza mu mirundi 3 so bikaba bitangwi konka mwena baturebere nimbeba za mukama Abahereza umugisha. Nisimo mcyara wanje ugu ogutine cyana ku mugamba ahabo kuba bakabiye byo kucereza twaro umutoileti umushijazeyo binombe byo gukorayo ndigayo mujweke mpare ndigayo munabise nyawo kandi kusimo misho gabantu aba mukama kumvisha bishem nyonka tunge cyoncho cyo mucyarogu ogu necyoncho kitariye cyongani nza kujundura umunju aho kwa amezi abirashatana amezi kuzakika amezi nkamunana umushijo rya hansi nekintu kigumira munonga so twantsima rahanga nekintu cyango munonga kingusimira rahanga nisima arho ministry ya Desta International Ministries twina abajungu batayibitse Bishop Kip Bishop Jerry nabagenzi be bona ministry yona abatwirukirira umuringo go kutangaza bakutwereza sente nango bakaba bagira kubiye byarema muri Uganda tukutwara hero konkore ngo twakoragura wacara. So extend my sincere heartfelt greetings and thanks to them for their courtesy mu bampishize okusima kwanje uko. So mwenu ndukumarira nani nyenda kwanjura ho muzire wanje no mucyara we ijambo ubwo mushija umuze yogu nibamwita Reverend Canon Yermose Baryarha nuwe umuziro w'insigizo mu nsomo munyambe tumwakire n'engaro. Amen. Takwakira ubwo no mucyara we Aida Baryarha nuwe nawe mawo w'insigizo mu nsomo. So nubo bantu abunye no mu nsomo nkabazire banje abukogwa kanazarwa na mawe akaragaho hatogunwe nasigize na n'umucyara we. So mbwe nubo bazire banje nabo batera umuhanda umukuru gwa n'imyaka 9 nebiri yonga n'imyaka 9 nebiri yonga so munyikirize mbe wadakike mu mucyara wanje abasimereho nawagira ikiyagamba. Haleluya. Amen. Webarese Yesu asimwe. Haleluya. Ekinkumanya kimwe ariyo Katonda. Amina. Hariho ruhanga abantu bakatandika kutwana sente z'amazika. Haleluya. Ba bishop babashitamya mwe bari kutushagara nimparuhange kitinisa
kurangu nanyi hatinye n'umushija abantu bakabanye soro umfakazi Bishop Nasani Mama Margaret shara yawe kankora haleluya inyushika murundo gumwe tukekingira no mukashenge washabananye nahuririgo ryashuma narebe kitinisa cya ruhanga Bishop Collins Bishop Ramechi abana bashija babeni bija shanka mushanje gwecuro umuntu ayiguza atecyane etanu mu kimanya nyizere kushaba ariho no ndijo mushija Bishop Nargabwizwera buba abantu bakabija barokore mwebare kutushabira Bishop Kashendere bakabije curo batwiguza turarantushaba mpako mukasheshe konka standi tumusingwiri amen ninsima mukama bwa family yanje n'umwami wanje ruhanga katwereze cyonco cy'abana munana kandi bona baruho nabishukuru bitu turiyo mbishukuru nkabere nabana ekitini santi kigarura mukama amen haleluya ahanyineho mama wanje nuwogu takwakira mawe kuyafire yasigaye atwasogu nuwe mama n'umurumuna then nyineho na my brother uwunkuzarwa na wumunda ayi n'umucyara we ugu n'umunyanya zo uwunkuzarwa na wumunda wizara nkerya katano haleluya amen ejo niyo family yarwo witu na nabandi na nabana bitu ariho muramukazi wanje ariho Aunt Deborah na murumuna wanje arahi ariho Aunt Joy na Uncle Yoram ogu numukuru wogu kandi ogu bakuratana bati yemera abantu kwe barukuratana batano bazarwa hamwe mu ndemo amen haleluya so nanye ninzarwana naba yura yiwe ninzarwana naba mama rugaya ati nitwe nkwe turi kuzarwa ati aruha bataruho konkati twe turiyende mwe tuzarwa umukazomwe haleluya amen so nanabanda batakize ni manyango bariyo nibija nashemererwa abandi nabana banje abandi nabarokore banje ababese saida mwimusiye mukono banywanu banje mwimusiye mukono haleluya amen nibinji abamwe baryokwe ni manya babarahi baraba na nabana bunkuzara baryaha ni insima ruhanga munonga abo wishemwe mukama kumukiza kamugarure ruguru arigire kutugambira akagambo yatugira ngo wone film star haleluya amen ni film star wa Yesu ngo wa film star we kuba kumutera barebenje yahwa bakiza ko barana yumukagati yomurro na wayimukira hagati yomurro haleluya haleluya mukama bantero mugisha mwe katumusimereho tukumarira umugurisi wanje yajara nkagere kacha kuyagambaho no gamba chiwabe iro mugurisa tabantu tabakugira ngo wabacerereze mwenu mukama simwe amina ati waba naraba kuza kujara ubwahure n'ibyo byona nonye ubwahure nkabujara mutagira ngo ukagendera akazenda rukasiye ngaha mpya yaha nashye mu myaka 50 nyumbwahure umbwahure myaka 50 aba bana banyanjura kuba nyina rumo kuba birana baheza senior nyongandi mu primary inkazo mu subgrade no kimanya nisho merere tine grade bueno subgrade kashoma subgrade A subgrade B haza ahina shomere no mwaka gwa 3 umwaka gwa 3 tubo waheza sini yiwe 3 kanta kabire kuzarwa mwenu ko twashemerwa kubaha nyono mutsara wanje twasemya katana mwenda turyaho mukama na turindiraho hate kibeni cyenda kunyaho no mwana ogurwara kunezire ko namureba ko banyore ko kubasha twirebyera kubagira ubajya najya yitwa omukaya ya mawe ya tata na nyinogo tukazarwa abana 13 abojo bashatu nabeshi 10 mbabeshi bona bakaho abojo bona baho hasigaraho nyo hata nkashitamo munju yanjye nagira nte mukama ruhanga
ubwo umwana uwobereye yaka mu mesho ganje nubundi kukwata harubaje nubundi kutsindikirira ngo agere cyangambira mbwe no muyangunze ruhanga yampurira wewe kuje hanga kuyampurire okuyagera ku nterese mu murundi wa kabiri nagize ngo hati abamazika babendo hamazika nyotinda gahire kuri abende kutekateka by'amazika mpurira ngo nabasa kuzakita nagenda nsima mukama na hati ni musima kandi nje kongera kumusima amen mwebare kuno murundi wanje go kubanza tinka kaga Ibrahim wabare kuombeka kandi sanungiye iteru wonderful yego mukama kuongereho abandi nibabikwata babizinga babibora buri kiboro cyaza konka this is wonderful amen okay tubasimireho kare muje mwena wakwenda kusimiraho na leta cyo kusima cyanje noza kaho kwatakantu ente yanje nagiteko no mucyara amen twenda tugiteko mu kuza kupfunya kwa tuganzya mbwene katugiteka kibo mwije mutusimiraho abishemwe buryo mo wena icarabere mu wakireba aha ikinde kibo kizaha esi mu muno eze side iriyo kwati cyane aha muje tubasimireho Pastor Ruth nani kwetago gacaha ija twasimira beshongoza muturiza kishongoro abeshongozi mazima ija tumusimireho ija musimireho Yakuma msime buzma enira byona ego Yakuma msime buzma enira byona ego Yakuma msime buzma Juri enira byona ego Yakuma msime buzma enira byona ego webare mukama webare Yesu tata webare kutuchura webare Yesu tata webare okutuchura webare mukama webare Yesu tata webare kutuchura webare mukama webare Yesu webare tata webare okutuchura nabaninye shongora nkarira wataka webare kwasimiraho kunyo bushazi bande mbere mwisha Yesu bande tata webare kutuchura ija stage mutereze mbiyeshongoro bishatu then twakira Abahereza rahanga mwebare kwasimiraho mu izina rya Yesu mureka tugorore umukono tubashabira ubuhangazi Let us stretch our hands and we pray for them. mu izina rya In Yesu the name of Jesus. gorora umukono go tushabire keji Stretch your hand and we pray for this family. tato mu izina rya Yesu Father, in the name of Jesus. debeka ya musasizi See ya the kusima family of Mr. Msasa. twarangira endwara We ya buri declare muringo tarigara ko magarage any kind of sicknesses twaranje never to come ubuhangazi back. We declare na long waika hari kugamba tire na se myaka 9 we'll declare they should reach twarangira 90 years. ubusinguzi We declare victory, amagara marungi good life, no kubaje to be well. mu izina rya In the Yesu name of Jesus. amen Amen. okay toza kwakira band Let us welcome the band. twaro misho Take us forth.
Terenga ronkari mu kanisa nkatara kuzika. Haze chechongo no chamanya shongora hamwe nabo. Ingaro ka aine ngaro za mukama zete ka
musyo mukono gwawe uramye mukama. Yemerera bigere byawe. Uyo memero musye mikono siye mukama. Ramya tutura rufu tulia kuramya mukama. Wow. Bonkabo abarikunda Yesu imusyo mukono gwawe otere haleluya iyi kirokore. Tinagamba mwena nagamba oguwenka rukunda Yesu n'omutima gwe n'amagara tinagamba mwena timba yomba mwana mukunda ni uwenka arugo mu kitine sace acimuhereze arugo mu bwenje bwe amuhereze arugo mu mubiri gwe amuhereze arugo mu diguriye agimuhereze aterare Yesu acimanye ngo mwayikira abana barokomakona. Ronda abantu bari bashatu bagamba ati ninkukunda konka ninkunda Yesu kukiraho magara ganje gona. Look for 3 or 4 people, tell them I love you so much, but above all I love Jesus. Aha. Iwe. Amen. Gambo tu wanje iwe. Wanje. Wabo tashekireri izoba nkeri noza kusheka bari kutora mu kituro shi. If you don't smile on such a day. Hallelujah. Amen. Before you sit down, I'm so honored for this great day. To have special people like you from different directions of this country. More especially for my beloved wife and my children are here, and those who are watching are not here. I love you, my wife. I was sitting there, she told me, I want to take you out because you are doing an incredible job. We are so honored to have special guest, brother Junao Esau, all the way from South Africa, but now he's in Uganda with us. I'm so honored to have a Muzewa Wazee, Dr. Bishop Tumusange David, also to be with us here today. Bishop Tumusange Tumuterengarezamani nawe Born Again Faith and Assistant Presiding Apostle Dr. Joseph Serwada. We love him and we honor him, sir. Born Again Faith and Assistant Presiding Apostle Tomokunda. I'm so honored to have our beloved Bishop Patrick Makumbi, my blood. That's a brother. Bishop Patrick Makumbi engarizo nyabarawe herezengaro tukwebaza abahereza baranga. And I have Mama Bishop is here with us also. I love you, Mama Bishop. Amen. Amen. And I have a lot to praise God today, but we have a lot. Amen. Dr. Bishop Kabigumera Ephraim is with us today. Bishop Ephraim Kabigumera ariyaho neitweri izoba. God bless you, sir, for honoring my invitation and come. And we have Bishop Lamech Natukwasa is with us, and he's going to be with us throughout the week in lunch hours. Bishop Lamech Natukwasa hamwe neitwe kanisa kwatumira mu wiki yonna. Amen. Amen. Now,
If you don't take heed, you may think we are on a burial ground. This church is Pentecostal. Bishop wanji. Bishop wanji. Abantu timukwenyenya tumulinkaba inobwoba mulinkaba kutina ebi nibo nabagambire ngwa mishoganyi bigatakarebaga ebyamatuganyu gatakahuraga nibyo ruhanga ari kuza kubakora kaboreka. Amen. What your eye have never seen, your ear never heard, that's what God is going to do for you. Tell someone this is just the beginning. This is just the beginning. Be at peace. Be set free. In Jesus' name. Hello. Amen. Hello. Hello. Abakasibonka. Hello. Abashiza bonga. Hello. Hello. Imusemi kono webaze Yesu. Lift up your hands and give thanks to God. Ariwe chise chinondola. Imeonya. Okuvo buto wange mokama omukono gongulabye echise chinondola echitanganyera kugwa echise chochene kola chituseka sinza waliwe chise chinondola Omutetsi w'engoma yazanye okuva buto wange omukono gongulabye mukama ekise kinondola ekitanganyera kugwa ekise kyokyendekola kituseka abachakala bayimusemi bamugambe Chise chinondola chiwulire nga chingira mu kanisa ya Katonda buto bwange mukama omukono gongulabye chise chinondola chitanganyera kugwa chise chochedekola Yumusemi kono mugambe Chise chinondola Eunya Utawange Emikono jisuize mukama mumena Kulabye Abachara mukuru Yesu akaruru kubanga Kukwa Chise chochele kola chituseka Siulira Chise chinondola Chileunya Okuva buto wange Mukama omukono gongulabye Chise chinondola
Come on, situle mikono yako msingi. Yimusiya mikono yawe uramya Ruhanga. Forget about yourself. Yebwe icyo cyori. Jesus is the Lord. Yesu niwe Mukama. Banange yimuse dobozi lyo banange ngomukazi omusajja omusingi. Oh, somebody lift up your voice and worship the Lord. Thank you, We worship you, Jesus. I wish I can hear your voice. Kahino chimpora maraka ganyu. Akamwako bakakuwa kusinza. Your mouth is to worship Jesus. Katurebe situla kamwako sinze. Oh, somebody lift up your mouth. Mwabasajja b'amatayi n'engolo musinze Katonda. Worship the Lord, somebody. Oh yes. We worship you, Jesus. Inabo shakatapaha. Maramye. Shadalabo. Yiterinya lya Yesu. Call his name. Sibaulira bema beganga muyita Yesu. Somebody call the name of Jesus. This is the day the Lord has made. If you believe it, come on, worship Jesus. This is the day for your miracle. This is the day for your healing. Somebody say Jesus. 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 Come on, Caesar. Oh, somebody worship the Lord. We worship you, Jesus. We give you praise. Okuva mbuto wange omukono gw'ongulabye ekise kindondola ekitanganyera kuba ekise kyokyenekola kituseka. It is that grace. I say it is that grace. I say it is that grace. If you believe it, say yes, I believe it. Yes, I believe. It is the grace that brought you closer to your God. Where will you be today without that grace? Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. 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 Amen. Sing hallelujah. 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 Oh, Shadaba. Hallelujah. Yes. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, amen. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, amen. Sing over Sembayo, praise God,
wanywede waragiye. Praise God. Come on. Say praise God, everybody. Lift him up. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. uturindirire ogwe niwe Yesu.